Bondia alin sira hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalae, spera katak alin sira hotu dia. Agora, hamutuk fali hau bim febi, I hau ne belun binga dasa. Bondia binga dasa dia kalae. Bondia mos bim febi, bondia mos ba alin sira. Graças ba maromak, hau dia. Bin febi mos dia kalae. Grasa ba maromak hau mos dia. Alin sira, hanesan bye-bye durante minuto tolonulu nialaran, bin sira se acompanha alin sira iha programa desenho bot usi Biblia. Molo kita rona história ohin loron nian, mai tano in filafali história I versículo semana kotuk nian. Semana kotuk kita rona kona basaida. Bin febi se hanoin itani história semana kotuk nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk itarona katak Jesus explica quando ba maromak ni promessa. Sim, tamba sira ne betur Jesus, la bele compreende. Tamba saída Jesus tem que mate e moris filafali. Sim, Jesus explica e husiloke maromak no livro santo e ha tudo bototo ne be hakerek te ona kona bania. Sim, usi Biblia ita bele hare katak. Jesus tem que mate o de sai sacrifício ran baitanya sala. I templo ne be em halo rahun, mai be hari fong fali haloron tolu. Ita ba iha Jesus ne be itanya templo, o di hetam perdaun husi maromak baitanya sala. Sim, husi Biblia ita mas bele hare katak Jesus iha poder bot yu mate. Nia bele fomoris fon ba ita hotu. Nia saya yurai rohan layak na be ukong mundu tomat, yori bensam ba ema hotu-hotu. Agora, maski ita labele hari Jesus wa itanya matan rase, mai be maromak ni livro santo ka Biblia maksai ajuda ita o di fiar. Iha tete, amimos hare tiha ona nai. I ita mos simu Jesus, yurai rohan layak hohak solok. Bim febi, ita mos iha versículo dekor semana kotuk nian, los kalai. Sim, ita ni versículo semana kotuk nian, hoti husi Atos. Na Jesus ni apostolo sira ni história na behakera husi Lucas. Mai terekor hamutuk, ida rua tolo. Atos capítulo rua, versículo tolunuro resinen. Ema hotu tem que hatene ho certeja kata, maromak foti ona Jesus nebe imi prega ne, sai ona nai no Cristo. Dalai datan, Atos capítulo rua, versículo tolunuro resinen. Ema hotu tem que hatene ho certeja kata, maromak foti ona Jesus nebe imi prega ne, sai ona nai no Cristo. Dia kalian sira moyo continua e tem história hinoron, bim febi tu husu balin sira. Se maruma promete atu fo presente ba imi, seri makimi sente. Wensa binha dasa? Claro, hau senti contente los. Ne hau hakar klalais atu hetan ona. Unsau bim febi? Hau mos hanesan. Contenti e hakarak simulais presente ne. E pergunta ai oin começa moço e hau ni hanoin. Hau se hetan presente saida. Unsau alin sira. Imi bela kuliah ho imi nia inan aman, ka maun ho alin lebih hamutuk ho imi agora. E história hinorong nian, kita serona kata, Jesus promete atu fa presente basirane betuir nia. Presente saida, e oinsa maromak ni reino namkari, mai tarona hamutuk. Parte rua nulu resin hat. Maromak nia reino phone aumenta bot. Iha loran hat nulu nia laran depois Jesus moris fali, Jesus hanoring kona ba maromak nia reino. Nia tete basira ne be nia hili ho dituir nia katak, sira ia servisu reino nian atau halo. Nia dehan katak, maski nia tenki ba durante tempo balu, sira tenki hein ba presenti ida.
nia se haruka mai ho di ajuda halau servisune. De repente, Jesus husik sira. Nia sae balalehan. Nia tur iha kadera liurai nian iha lalehan. I komesa ukun nudar liurai. Sira nebe tuir Jesus fila ba Jerusalém ho di hein. Sira hein i hein. Presente nebe Jesus promete tiona. Liu tia loran sanulu. Sira rona buat rumah. Lian ide hanesan anin hu. Nia mai husi lalehan i halo nakonu umalaran. Depois, sira hare buat rumah. Ahi kikuan nam lele ia sira nia ulun leten, i hela ia sira ida-ida. Depois, sira kolia buat rumah. Sira hahi maromak holian sira nebe sira nunca aprende. Espírito Santo, presente nebe Jesus promete basira, mai tiona iha sira. Ema seluk mosrona ani no ema kolia. Mai be, sira la reconhece katak ne Espírito Santo. Sira hanoin katak sira nebe tuir Jesus ne tualanu. Pedro hatete holian makas. Ema sira ne lalanu hanesang imini hanoin. Ni hatete basira kona ba profeta sira nebe hatete tiona katak maromak seharuka ni Espírito. Ni hatete basira kona ba Jesus nia mate i oinsa maromak halo nia moris vila fali. Ni hatete basira atu arepende i fiar ba maromak nia reinu rohan laek. Novidade ne kona kedas ia sira nia fuan. Ema bara confessa sira nia sala i fiar. I haloran spesial ne, maromak nia Espírito fo moris foun ba ema barak. Número maromak nia povu aumenta baratan. Bain hira novidade dia kona ba maromak ni reino nam kari, ema arepende i fiar aumenta barak. Novidade dia nam kari, i nam kari. Lia fuan nebe sira fosai iha Jerusalém, sai to iha rai hutu-hutu. Nam kari to ema iha Judea, nam kari mosto Samaria. Depois, Apostolo Paulo halanam kari torai dok hanesan Roma. Dok kabesik, ema husina saun oi-oin, komesa tuir Jesus nudar sirani lirai. Molok Jesus sai balalehan, Jesus fo serviço reunian basira nebe tuir Jesus. I promete atu fo presenti basira ho di ajuda alo serviço ne. Presenti saída, alin sira se hanoin kalai? Pasti se hanoin, presenti nema, Espírito Santo. Los duni bin febi, Espírito Santo. Banhira sira iha Jerusalém ho di heimba presenti ne, sira rona anin ulian makas. I ahi hanesan anal nam lele iha sira ni ulun leten. Presente nebe Jesus promete mai ona ne. Mak Espírito Santo. Binga rasa se hanoin kadai. Maromak ne promesa ba profeta Ezequiel, kona ba maromak se fofuam foun ba ne povo? Sim, se hanoin. Maromak promete adu troca itani fuan nebe tos hanesan fatuk, sai fuan nebe mamar i hakara kalau tuir nai maromak. Los, uluk ita hatene wensa maromak halo idane. Mabe agora itarona katak, maromak halo idane lihusi espiritu nebe ni haruka basira nebe fiar ba Jesus. Sim, idane mak maromak ni hakarak. Atu ita confessa itani sala, i fiar ba Jesus ni mate i moris vila fali. Nune lihusi maromak ni espiritu ita sehetan moris phone. Hanesan ohin, ita rona banhira Pedro fosai kona ba Jesus ne mate i moris vila fali. I hatete basira atu arepende i fiar ba maromak ni reino. Ema bara confessa sirene sala. I fiar ba Jesus. Então, i momento ne, maromak ni espiritu fo moris pomba ema bara. I maromak ni reino mos namkari. Los, ohing darona katak, novidade diak ne namkari i namkari.
começou se Jerusalém, bateu a Judeia. Nam karitan to ba iha Samaria, depois to iha raidok hanesan Roma. Laos de to iha Roma bin febi. Sira ne betuir Jesus continua fahe novidade diakne to ba nação seluk-seluk. Inam karimos to iha itania rai, Timor-Leste. Sim, agora, nação oen começa a tuir Jesus no dar sirania yurai. E agora maroma kakarak atu itamos confessa itania sala, e fiar ba Jesus no dar itania liurai. E bele conta novidade diakne be itarona ne ba ema selok. Sim, Los. How decidiu na de tuir Jesus no dar haunia Salvador. Inai e haunia Moris. How mos hakarak fahe novidade dia kona ba Jesus ba ema selok. How mos bin febi, tamba maromak fona Espírito Santo. Itamos bele, o insao alinsira? Alinsira ni sampai bain ita iha versículo de cor cada semana. O in loro ni tani versículo de cor foti husine be bin febi? Itani versículo o hingnian foti husi Atos. Ni fon sira ne beita tu de cor, Jesus makhatete ba ni discípulos sira molok ni saibel alehan. Agora, bin febi sele uluk, bin adasa alinsira bele temi tuir bin febi. Atos, capítulo ida, versículo 8a. Versículo 8a. Mai be, banhira Espírito Santo tun iha imi, Bahira Espírito Santo tun iha imi sesimu kebit. Depois mak, imi bafosasin kona bahau. Dalai datan, Atos, capítulo ida, versículo 8a. Versículo 8a. Mai be, banhira Espírito Santo tun iha imi, Bahira Espírito Santo tun iha imi sesimu kebit. Depois mak, imi bafosasin kona bahau. Alin sira, karona nain sira, nebe durante ne, rona, ba programa ida ne, karek imi sedau confessa imi nia sala, ba Jesus, e karek imi sedau fiar ba Jesus ndar nai no imi nia Salvador, agora, imi hakarak arrepende e fiar ba Jesus, nia pronto simu imi, e muda imi nia Moris. Imi bele halorasaun, temi tuir seda magbim febi temi. Mai tahalorasaun. Among maroma kealehan, ami agradece ba novidade dia na befosai e Jerusalém. Bele namkari ba fatin. I bele to mos e Timor. Nune, ami mos bele rona. Ami hakarak arrepende ami nia sala. E fiar bana Jesus no dar a minha Salvador e o Rei, e a minha Moris. A me agradece be maromak ni Espírito, ne be famoris fon me ami. E tulun ami hodi Moris tuir na Jesus. Amen. Dia kalinsira, molo continue tenia programa, ita sebarona música ida. Akaraku siksa tambah haware pendeona salane aku tu dalam balalehan salane haketa kahusi maromak hau hakaraku siksa tambah haware pendeona salane aku tu dalam balaleha salane haketa kahusi maroma. Oh Jesus, perdoa a minha sala tambah
Itama kawadora saderetina batina. Oh Jesus berdua hanya salah. Itama kawadora saderetina batina. Oh Jesus berdua hanya salah. Oh Jesus berdua hanya salah. Spera alinsera senafate na acompanha programa São Idane. Agora, hamutuk filafali hoita, hau ne kolega Mana Carol se Amerika. Bom dia, Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia, Mana Carol dia kalai. I'm great, thank you. And I'm glad to be here with you. Mana Carol se hanoin kalai semana kutuk, ita aprende konaba, Jesus atudu basira nebe tuir Jesus, buat hotu nebe hakerek tiha ona konaba, nia iha maromak nia livro santo, maka Biblia. Nia ajuda sira ho diharenia, liu husi promesas hotu, nebe fo ona ba maromak nia povo, iha tempo susar no contenti. Yes, and we learned how to say, we have seen the Lord. Sim, ita aprende frase, amihare ona nai, ho inglês, we have seen the Lord. Agora, banhira ita le Biblia. Ita mos belahare katak, Jesus mak centro husi maromak ni historia. Agora ita serona tan historia idane ho lian inglês itetun. Ima ita aprende lian inglês ho Mana Carol. Part 24. Parte ruanulo resinhat. God's new kingdom spreads. Maromak ni reino phone aumenta bot. For 40 days after his resurrection, Ihaloron hat nulu nilaran depois de Jesus moris fali. Jesus taught about God's kingdom. Jesus hanorin konaba maromak ni reino. He told his chosen followers Ni hatete basira nebe ni hili hodituir nia. that they had kingdom work to do. Katak sira iha servisu reino nian atu halo. He said that although he must go away for a time, Nia dehan katak maski nia tengki ba durante tempo balu. they must wait for a gift he would send to help them do that work. Sira tengki heim ba presenti ida. Nia seharuka mai ho di ajuda halau servisu ne. And then suddenly, Jesus left them. De repente, Jesus husik sira. He was lifted up into the sky. Nia sai balalehan. He took his throne in heaven and began his kingly rule. Nia tur iha kadera liurai nian iha lalehan. I komesa ukun nudar liurai. His followers went back to Jerusalem and waited. Sira nebe tuir Jesus, fila ba Jerusalem ho dihein. They waited and waited for the promised gift. Sira hein, I hein, presente nebe Jesus promete tihaona. 10 days passed, and then they heard something. Liu tihaloron sanulu, sira rona buat rumah. There was a loud sound like the wind blowing. Lian idahan esan anin hu. It came from heaven and filled the room. Nia mai husilalehan, ihalo na kono umalaran. Then they saw something. Depois sira hari buat rumah. Little flames of fire floated overhead and came to rest on each of them. Ahi kikuan namlele ihasira ni ulung leten, I hela ihasira ida-ida. Then they said something. Depois sira kualia buat rumah. They were praising God in languages that they had never learned. Sira hahi maroma kolian sira nebe, sira nunca aprende. The promised gift, the Holy Spirit, had come to them. Espírito Santo, presente nebe Jesus promete basira mai tia ona iha sira. Other people also heard the wind and the voices, Ema seluk mosrona anin no ema kualia. but they didn't recognize the Holy Spirit.
Mai be sirala reconhece katak ni Espírito Santo. They wondered if Jesus' followers were drunk. Sira hanoin katak, sira nebetur Jesus ne tua lano. Peter raised his voice and spoke. Pedro hatete, holian makaas. These men are not drunk as you suppose. Ema siranela lano hanesan imi ni hanoin. He told them of the prophets who had said God would send his Spirit. Ni hatete basira kona ba profeta sira nebe hatete tihona, katak maromak siharuka ni Espírito. He told them of Jesus' death and how God had raised him to life again. Ni hatete basira kona ba Jesus ni mate, I oinsa maromak halu ni moris filafali. He told them to repent and to believe in God's forever King. Ni hatete basira, atu arepende, ifiar ba maromak ni reinu rohan lai. This news entered into their hearts. Novidade ne kona kedes ihasira ni fuan. Many confessed their sins and believed. Ema barak confessa sira ni sala, ifiar. On that special day, God's Spirit gave new life to many. Ihaloro especial ne, maromak ni Espírito fomoris fomba ema barak. God's people were growing in number again. Numero, maromak ni povo aumenta barak tan. And as the good news of God's kingdom spread, still more people repented and believed. Banghira novidade dia kona ba maromak ni reino namkari, ema arepende ifiar aumenta barak. The good news spread and spread and spread. Novidade dia namkari, I namkari. The word that was preached in Jerusalem went out across the land. Liafon nebe sira falsai iha Jerusalem, sai to orai hut-hutu. It spread to people in Judea. Namkari to ema iha Judea. It spread to Samaria too. Namkari mos to Samaria. Later, the Apostle Paul spread it as far away as Rome. Depois, Apostolo Paulo, halo namkari to orai do, hanesan Roma. Far and near, people from every nation were beginning to follow Jesus as their king. Do kabesik, ema husina saun oin, komesa tuir Jesus, nudar sirania liurai. Manakaro hanoi saida kona ba story hin loronian. Wow, everything is happening so fast. Jesus is on his throne in heaven, and the Holy Spirit has come to help the disciples. And now, the good news about Jesus is spreading to many. Nelos duni, Espírito Santo mai ona hudi ajuda escolante sira. Agora é uma barak rona novidade dia kona ba Jesus. I barak maksai ma fiar I hetan moris phone liu husi Espírito Santo. Yes, this good news is for all people, and people from every nation are beginning to follow Jesus as King. Ida ne novidade dia ba ma hotu-hotu. I claro, ne significa katak novidade dia ne ba ema hotu heti mormos. Inclui mana Carol I bingadasa mos. So you mean we can have new life too? Sim, mana Carol. Seita confessa ita nia sala I fiar ba Jesus nia mate I moris fali, maromak fo pardaun ba ita nia sala. I ita mo setan moris fong lihus Espírito Santo tuir maromak nia promesa. Oh, I do believe. Jesus shows us how much God loves us. His love and forgiveness toward us is amazing. Ne furak tebes. La iha dalang selo ko di salva ita husi sala. Ita hare idane iha histori Israel nian. Mai beli husi Jesus. Ita hare maromak nia domin no fidelidade ne bebot tebes. Nia salva ona ita husi sala. I agora nia oferece ma ita fuan phone I moris phone. God really has kept all his promises.
This is the best news. The best news for all of us. Sim, ne novidade nebe diak liu. I ita hetan Morris phone banhira maromak nia reino Morris iha ita. Ida nese muda ita nia manera Morris nian, I muda ita nia Morris tinam batinan. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Maita aprende lia phone ho Ingles. How do you say the good news spread and spread in Tetun? Novidade diak namkari I namkari. Okay, so the good news Novidade diak spread namkari and spread. I namkari. Great, let's say that together in English. The good news spread and spread. 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 Let's pray together. Maita halor sama mutu. Father God in heaven, I am thankful that your good news has reached Timor, where we also can hear. I want to turn away from my sin and trust Jesus as my Savior and the King of my life. Thank you for forgiving me and for your Spirit that gives me new life. Amen. Amen. Bin Hadassah, I want to hear what happens next in our story. How mo sakarak hatene saida makakontese tuirmay? How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na be acompaña del programa y dane kata livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loron sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.